Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama HBB Ahmad Channel. Yuk kita cari teman-teman. Semoga aja teman sehat teman-teman. Wow, kita mulai mencari teman-teman. Wow, di pohon pisang nih teman-teman. Wah, di sini ada topeng ondel-ondel teman-teman. Tuh teman-teman, muka putih nih teman-teman. Nenek Betawi sama ada nenek Betawi yang cowok teman-teman. Wow, muka merah teman-teman. Sama hulak jatuh teman-teman. Untung ada meja itu nih teman-teman. Kalau nggak ada mah nyembur teman-teman. Oh, kita ambil teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Ada apa teman-teman? Wah, di sini ada boneka Minion sama boneka Squid Game teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, boneka Minion sama boneka Squid Game teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, di sini ada Marcia teman-teman di pohon pisang teman-teman. Wow, masih kecil pohon pisangnya teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, di sini ada barongsai teman-teman warna biru, matanya merah teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, barongsai teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, barongsai teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, di sini ada boneka boba teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, boneka boba teman-teman yang jumbo teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Wah, kita cari lagi ya teman-teman. Ada apa teman-teman? Wah, di sini ada wayang Upin teman-teman sama nenek Betawi teman-teman, muka putih teman-teman. Wow, yuk kita ambil teman-teman. Wow, wayang Upin teman-teman. Wah, sama nenek Betawi muka putih teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, wah, lama sekali teman-teman. Wow, bonekanya mana? Wah, di sini ada Upin teman-teman. Wow, di pohon ini teman-teman. Wow, ambil teman-teman Upinnya, kita taruh di sini teman-teman. Sepertinya udah banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah.